Hi guys, welcome back to the channel. Tini trip lah na jotra ani video khai kam. So friends, chung last video nai lah chung break mobile phone by YouTube channel create kena inke mobile phone chung YouTube channel create ke paket mat break ma channel open kena chung joto sileha nang naya khong ka description box to ma video ni link ro ang ready mo to na ro thai naya khong ka check khemayo inke nang tini yo je channel tanai to nai ro ai channel subscribe kya ka channel subscribe ke tini bell icon on ke tini nang YouTube ni through the income khen chuke na ai channel by krong ye tumdi. So friends, tini chung select ma ke bose chung YouTube channel create ke paket chini YouTube channel professional ke chung paket customize kena ba chini YouTube channel chung break snam nai ang nano tini bo video chini full sak nai nang paithom major nai tuni ke phari chung bisi bal mani nai legana video no main chini je topic no chung break chini channel no customize kena professionally ke. So let's start the video. So friends, chini channel no chung customization keman bo pando chung Chrome browser open kenai. So first on ini Chrome browser open kiri Chrome browser open kenai ni youtube.com search kaya YouTube thandi ang rawa YouTube search kenai inka ini already raw search kemo to na thandi youtube.com tha inka na bo ni bo screen no desktop mode khela di jang side by 3 dot click khedi sakawa rawa 3 dot click khe inka bodin khini ni option painai inka raw tonai desktop side bono nang tick mark reading ke automatic ni mobile screen desktop side onge thanai. So friends bodin ke khepa hangke nadi uchi noni ni ro same jaga no click khedi top corner ro same jaga ni channel tonima jaga click khedi ro click hangke nadi friends ro no no ni your channel hiya ro option paina your channel hiya your channel click khedi your channel click hangke bodin ke friends nadi ang ani channel breke customization kheti hanadi friends na joto bono nokna bodin ke na bo picture robe ke lagai na inke bono chungbe ke custom chungbe ke kaham ke customize khenai anana bodin tini bo bidinu chiri saye khnari nai. So friends nai tondi paithom monjorawa so nang inke poilo abo paike mama khenai ro thanai your channel thapai ke customize channel thanai customize channel click kainke tre next ni interface open umfinai nang sa nai sing tole loading to. So friends ni bodin ke interface open umfinai ni rowa nang bono zoom kia nai mayu. So friends rock market nai kena main ma chini channel lo chung customize kya ki beke grow sa unai aru boy chini channel lo customize kya man boy very important. So friends nai di ro nini bo customize channel lo phape hanki ro tongnai nini option branding. So friends ma chung branding ke ma chini ni channel lo snare mo ni channel lo brand kya mo boy bo branding option se. So friends nai di ro ani channel lo ani profile picture to ba nini channel ni logos nam ye ro rimayu inge ro ni channel logo ri henge se bing tausani ni channel professional ke nonai professional ke nonai inge professional ke se ni channel lo kaham content phai ke se ni channel lo bing follow kenai. So friends ke ni ro profile picture khemam ba ek mangnai ro upload hiya option tene ni ta ong to hanke ro upload hiya paina inge no aro upload thai ni gallery ni memory ni nung photo je save khetmas nam tima abro ni no download khela nai sorry download ya nung rawa upload kya nai. So friends bo kya main important chini channel ni profile picture now inke nung je chini ni snam chumor nung rawa rimayu nung snaru ya ke logo snaru ya ka anga next video sanai beke chini channel ni logo snai. So friends next ke bo chini nei banner image ba ke important tai angna no phromo ai je customize kemone banner image angna no phromo boke abo. So ang ta sa zoom ke phone friends nei di friends na ro nai no maikna di nini computer open hange bodin ke nonai inge laptop open ke bodin ke nonai inge mobile ke bodin ke nini show kenai. So friends no bo banner image no chung ma bo lagani na inge nei friends audience ro chini channel lo chini chung content upload khege brang abo content no hange chini channel brang ta sa kaham ke singa thangi nai inge chini bo nau mam ke bo kri hange audience ro chini channel ma topic no chung video na to brek ma video no chung bis kaos na nai ba chung ma no information die to brang bo check kheo aram bo chini bo banner image now nang bodin ke banner image namla di nas namliya ke comment box o comment ke di har ke bas namya nang YouTube bodin ke bangma video mane banner image bekes namna are ke ba ang pono next time nang no sak narne bekes namna. So unke bo banner image nang snap pe hanke ro upload hiya option to nai bodin ke unke nang ro bono upload ke mayo nang ro upload click hanke memory ni gallery ni photo no nung edit ke pe mono nong ro upload kheri dia bangani ni automatic ro save ong thanai inke tre ke ni channel ni watermark nung channel ni ma watermark side o lagan joke bodin ke video on ung to on ni channel ni watermark audience no phone joke nung ro upload ke mayo ar phang bono asu important ke ma to yamba ani ke
bono upload kiya. So friends ni channel boni ke nung kaham ke customize ma khane inke friends bopa henke tek ma tek option ke ma basic information ni channel ni information nung ro mari na inke ro basic information no nung ni channel no edit khesna mayo ni channel ni mong nung edit kheninke nung ro slide chuke slide mayo. So friends nung abo to slide nai slide chuke inke tek ya ke ma friends ni ro channel ni description friends ni channel description now mami ke audience ro ni channel of henke brand description poreo arambo ye ni channel ma related channel no bekema videos na no bekema information di ro no no description no pass pe din dia okay brang tre chin channel no kaham ke follow khenai inke friends take option tomorrow add language nung language add khen join ke nung bon through a language add khemayo inke friends ro tolo ke ni channel ni link to nai nung ro ni through ni link no lan ke lamayo inke youtube apps of no mane nung youtube apps of no nung bo sasu information ba edit khemaro khemayo ana no ya go of no nai so friends take ke ma take ke ro add link friends nung jodi ni social media tre facebook instagram ro na follower lan joke nung ro add link o click ke ni social media ni link add khemayo iro add link o click khain ke nung ro enter title sudi ni instagram ke instagram sudi facebook ke facebook so ye jang bai ni abo instagram link re di ke nung Facebook for juga Facebook for rimayo bodin ke nong rimayo ke ro ni email ro nong rin chong ke nong email for ro rimayo ke rin ridik mami ke now business purpose ni boya ni channel lo je no email by krong ye tong chunai ro le email ding for krong nai brang aram boya nong email no ridik इनके फ्रेंड्स बहुत जो तो चुंग कस्टमाइजेशन बच्चे नी चैनल चुस नाम पाई कहम के चुंग डिजाइन के पाई हैंगे लास्ट हो जांग ऑप्शन बाय तोंगनाय पब्लिशिंग रो ग्रीन के पाई ने पब्लिश हो नो क्लिक करी पब्लिश हो क्लिक के यांके नी बो सेटिंग ता यांग थाना बाय नो बो ग्रीन के पब्लिश फने आरो पब्लिश हो क्लिक करी के नी चैनल ऑटोमेटिक सेव उंगे थाना इनके नी चैनल को कस्टमाइज कंप्लीट उंगे थाना सो फ्रेंड्स ना बो वीडियो न नाये चाहे ओके लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब के ओके तो के सब्सक्राइब करनी बदिन के ट्रे बुस का वीडियो माइसन ओ पंदा या ना YouTube दी इनकम खेन चुके आनी चैनल फॉलो के दी आं YouTube नि टिप्स ना नो काम काम ट्रे बुस का दिए तो के तीन जोरला आसनो ना उंची के कमेंट बॉक्स कमेंट के दी So friends now joto nom chiknai ma chung bo video nai mon sindei so ang na no sak na reha tini bo video sindei breke chung fully customize kene chini channel no na bo je ang step samadi ke khaike na channel po dai free grow dong nai inke so friends chung next video ma le pinai ang YouTube ni related tre tinai next video ke chini phainai chung beke video upload khenai properly ang na no next video sak na renai videos to upload khemai chung ro arpo properly chung video upload khemani lama ang na no sak na renai amake chini channel po dai free grow dong nai so na ai channel background ma boya na ai channel subscribe khetini bell icon on khetini na bo online din YouTube di income kini jo age so chung next video ma le pinai tini jorala asono jotono khaksa